Sakay tampukan, kadagiti agdudunga, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaluto akon iti pulutan ta, Doming Lakay. Anya iti pulutan yan lutom, ingga bakay. Adobo manen, Ha? Muntoy ka rodon di kwarta may gatang itarak bakay. Ay nawaw, barbarya man bakay. Kwartamot laang dayta, sikaki di mo. Manong haro ti gatang ka. Talubute, tapno sigurado Lakay. May mayatan ti sobrangam ti kurang. Narigat ti mabitinan niya. Gumatak man na nabita. Arak sa mamanan tiyo may mugatagan si Kadumeng. Kabisado yun na. Kasanaw, kitkaslasan kay ama mga agbartag. Minalumkin ay nakasta. Nakamilaan din bakit ko tagsyak, nana. Anya, Alan, mangtid kay titalo abutay. ay nawaw. Hagasam kay titalua butay. Awanin ti ado asaludso, nana. Itidjulatan ti katgatangan. At to'y tibay ko, puro barbarya. Kasday na, san nga utang. Ay nawaw. Agasawa mamartan. Makapasurun may. Anyat na pasama kaya, Doming Lakay. Istrikto mo tayo nanabita. Inga bakit? Ay nawaw, apay ni Nanabita. Dandani di nakitkan iti arak itay. Iti anya kanu aga po kat bayadam mat. Yaman amaw, iti dayjay abakit mo. Hindi bale, inton sumaruno, gumatang talaangan iti sabali at tersena. Kasta maglaan di plano, bakay. Iso mo ilang ti maawanan iti kastang aramidan na. Nalay, mangirwar kan iti baso kanda raw. Tarugyantan, dagsyak bakay. Ay, kamot ten alakay, katugtugaw ko lang. Nalay, aglisi kang rutita. Tasya akong ti mga hala. Nagsadot ka mag Naimbaga bigat mo, Patrick Lakay. Ay, kasta making ka kuring bagal. Ay nawaw, kasangsangpot mon sabot. Nasapa ka ka di arimbar. Ay, uwan bakit? Kasangsangpat ko lang. Napangko inuwayway tinuwang ta. Ay, uwan gayam. Kasla naliwayan mo tanda dumeng kan ingati bangkag da. Kasanumot ana ibagam ti kasta. Di magasak iti bangkag da itay. Kat kasla na baya, nga awan tinagtrabaho. Siya pa'y mabalinan ang maapit ti mula da. Agraman sa ba, naluuman iti puon na. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Ay mapan mo ito itabisitaan bakit? Amangan no masakit na ba ito? Sige, kasta ti aramidag Lakay. Sika magayam ti lumabas mari kureng. Mapanak man iti ayanda duming nga anak ko, Maribita. Apay ijay maray. Naku na ngamin nila kay ko. Analiwayan dati bangkag da maray. Mano siguro nga aldaw asaan da anap-napan. Day sakit din maray. Sapay mabalinan ang maapit ti mulad ah. Ibagak manlaangan maray. Anya ti ibaga, Maribita. Agsinsinro ka at daduming kan baka nangaw may gumatgatang iti arak dito'y tersena. Anya, Amang ano nagsyat naman ng idirabe ay kanahang uber da. Iso asaan daan nakapagtrabaho, maray. Duming Lakay, agring ka. Duming, Inga! Duming, agring ka. Ninaanang mo tiyag tuk-tuk-tuk.
Anyati ko nang bakit? Ninanang mo ko na, agtuk-tuk-tuk. Ay, nawa. Anyamot yung may naibaga na ita. Dubay! Agawa ang lakay. Mapanmulo ka tantirinaw. Ang mga nuna patigtibagan ni Nanang. Mabit lang nang! Umagal! Sumrek kayo. Agyam anak, Dumeng. Nagtugo kayo Anyati masapol yun Anyat orasan ngam nakaturog kayo pailaan. Kanaguray ka. Apaya kasta tilangam. Ay, nang over kami nana. Anya. Nag-shot kami ginibakit ko darabay. Iso nala daw kami nakari. Iso matlagayam asaan kayo na mapmapan itibang kagyaw. Day tama gayam agbarbar tagtiin into na rin yung kinibakit mo. Mapan kaminto ka di nana. Iti kabiitan a panawon ko man. Kaday, nakita ngamin ni tatang mo timulayo idi namin san kat mabalinan ang maapit. Una nang, mapan kaminto ka di kinibakit ko. Ay na anak ko, di yun ay tagin inom. Pakaalaan nyo iti sakit, ti kastangar aramiden nyo iti asawam. Aggagat kayo kit ding agtrabaho, tapno saan kayo nga agbisi. Anya ti may imbaga ni Nanang, Doming Lakay. Mabalin ka nun ang maapit timula ta bakit? Sapay maditirik nak ita. Uy, samay, madimoy lang tirik na bakit? Grabe tang over ko. Nasakit ti ulo. Agid da ka pa ikit ni ata ituloy tati maturong. Ay, uwan bakit? Nasapa pa yung may... Satan tumapan numagagat talakay. Kumusta ba da Dumeng nga agasawa ijay ko rin bakit? Alas 10 anapanak iti ayanda. Ngam nakaturog da pailaeng Patrick Lakay. No kasta, saan mo id anak kasarita? Nakasarita kita. Apay ba't anaaldawan da? Ay, nahang-over da nga agasawa Lakay. Ay, inayan. Una ta nagsyat da kanu ijay balay da iti rabi. Ay, pauna yung tikas nga aramid ng agasawa. Day tangarob, bareng tong palenda ti imbagak. Awanin sayang tibannog da, no maliwayan da timula da. Nakasarita yo ka din ni Manong Doming, Nanang. Wan, Melissa anak ko. Anya kay ti kunada, Nanang. Apitan da ka di ti mula da. Wan ko na idinapana. Nasayat nga rod no kasta, Nanang. Nadamag ko nga nga agsasyat da ka ni Manang Ingay jabalay da. Pudno ka di, Nanang? Wan anak ko. Idi namin san anapanak iti ayanda. Naaldawan da anak kariing tanahang over da. Anya? Mapanak pa'y gumatang iti anak yung kabakay. Mariknak ako mapsutak man Uray siyak Duming Lakay. Iti sabali manen at tersena ti papanam. Maruwam day ta ananabitak. Hoy, awanin ti planok ag gumatang iti lako na dahi ta ananabita. Narigat akasarsarita tayo tabakay. Naku nampay. Kan amangan no saan nakangaikan. Agluto ka man iti pulutan ta. Wan, basta agawaam ti gumatang. Takailiw mo ti bagik ti arak. Un ba kayo siya? Iti tersena ni nanapan niyang ti paggatanga. Sigurado amang tidman da jay. Basta saan nga utang. Ay nawaw, arak manan ti imat mo, Manong Doming? Kunaklakit din no, asino ti masalaw ko? Si Kamat Gayam? Agasam man day ta nga arak? Inuman may ginimanang mo. Ay nawaw, di kay mat maumumang agasawa iti arak. Isungat at iragragsak may ginimanang mo ading ko. Inapit yo ka din ti mulayo, Manong Doming? San pa'y? Itong sumaruno abulan siguro. Narigat ngamin amang over. Amuyo mat Gayam, asan kayo ang makatrabaho na maang over kayo? Ngam agsyat kayo latamat. Kas na ko nakitayan. Iso tiragragsak may ginimanang mo ading ko. Ay, awan mon, Manong. Agbisin kayo, ano kasta ti aramid yo? Ipang pangruna yukit den, ti panagin inom yo iti arak. At least,
Da kami nga gasawa, tagsinsin na ako, ading ko. Nagalas ti kasta nga aramid yung agasawa, Manong Doming. Dito'y tirsenam ka di tigim matangan ni Manong Doming iti arak, nanabita? Ay, siya bali at tirsen at ipaggatgatangan dan kandi baka na ita, Melissa. Anya? No siyak, kontrolak nga mintitid ko. Nang runa no amok amasansan ti panagin inom da. Talaga nga ipamuspusan da, nana. Nalabas ti kinaadik da iti arak. Inaldaw dan samad na mahang uber. No umay da gumatang iti arak, saan yung ikan, nana? Ay, uwan. Talaga saanan, Melissa. Ngamen, gapo iti dayta nga arak, naliwayan dan ti trabaho da. Dayta nga rod, nana. Awan lat amokon ka da kita. Dumtang to ti aldaw nga agbisinda, no kastalaang ti aramid da. Nasalaw ko ni Manong Doming iti dalan iti kalman, nanang. Buti man ang ti arak ti inigaman na. Ay nawaw, imbagak mo't amapandapitan ti mula da. Nagtangkan ti ulo dagi jay, nanang. Baribar pa iti sungbat na kanya. Ay, unay laki di mo't ti kastangar aramidan dagitang agasawa. Awan ti nagdumaan da nga agasawa, nanang. Awan no inaldaw ti hangover da. Talaga maliwayan da ti agtrabaho. No awan ti ganda asaw. Bayan tayo ida, Melissa anak ko. Sadan tula siguro makaamires, no awanon ti maisaang da. Si Kamat ti lumabas iti sanguanan ti tersenak enga. Sa diro ti papanam. Ay nawaw, di kay ka di makadlaw na nabita. Ha? Madlaw lang arudan anahang uber da tao. Kastapay lang ti saludsod nyo. Siyempre, mapanak gumatang iti ice candy iti ayan ni Nana Panyang. Inaldaw samot na namahang over kayo kanila kay Mau. Anya kumatibibiyang nyo. Kat saan mat ada kayo tagas-gastos. Naimbagman kasan kayo ang maibusan iti kwarta. At dapat iti kwarta mi Nana. Amin amakitkita yung ilablabas mi nga anak. Kat nabayadan, saan ang utang. Ay awanan. Naulaw kayo kanila kay Mau iti arak. Naawan tinasaya at nga ibagayo. Mabalin ka di adi kay manaktak, Nana. Talaga asan nga inapid na duming kin inga timula da koring bagat. Sayang da dyan. Apitan tayo, lakay. Wala na, sayang numa-over da dyan. Basuraan to, ti pagtulungan na. Ay naulaw dan iti arak, lakay. Diyak amo ka na kita nga gastawa. Imbes nga tinulong da ang trabaho. Tapno makaurnong da. Saan? Tabuti mo ti arak ti igdaman na. Masuron mo't laangan ni Melissa kan manong na adumeng. Urayin da siguro nga agbisin da baka. Makaumawit. No maitubli-tubli ang may bagbaga kadakwada. Nagiturumbang arabidin da. Kit saan damot ting upin. Urayan da siguro nga awanan ti maisaang da. Sakbay ngagnakam da. At danto, saan nga ita? Nga masiguradok adumtang ti aldaw. Nga agbisin dagita tattao, lakay. Inga bakit? Mabisbisi na ka. Ay, uray siya nga rod lakay. Ngam awan matan ti bagas. Jay inkargak itilatang ay. Naibusan lakay. Ay nawa, sapay na ibusin ti kwartak chong. Anya ngayon ti isang ta. Ipatas mo man ti mapan itayanda nga nabita. Umutang ka iti bagas. Awan mo't ngamin tila ko ni nanapan niyang abagas. No iti ayanda na ng kantatang mo nga tati papananta lakay. Amangan no saan da ta pautangan ni Nanabita. Nang rona kat saan tapay anak kaapit. Amo na nga awan ti pagbayad ta. Mabigla nga ro tagpulisak. Mapanta bumulod iti bagas dananang kantatang. Anya ti aramidan nyo dito, ibalay, Manong Domeng. Dananang kantatang, Melissa. Ay, ada na pananda, Manong. Anya ti masapul yo aya.
Ading ko, umay kami kumabumulod iti bagas. Ay nawa, tatatangkan na lang pa iti pagbuludan niyo, mat. Kastoy nga may, naibusan kami kin manang mga ingga iti bagas. Awanan ti isaang mi ading ko. Kat gumatang kayo adamat la ko ni Nanabita. Awan mo't lang ti kwartami, naibusan. Inibus yu iti arak. Kwa ading ko dati, Dayta ti paglaingan nyo, manong. Ti agbartag. Inton awan ti kanan niyo, dito'y balay ti papanan niyo. Awan babain niyo. grabe ka mo ading ko. Pudnumat, inom nga min ti aramidan niyo kanimanang ingga. Anya ngay ita, manong. Ay nananang, no ikan nyo ida iti bagas, ang mga no agruamda. Anya nga tatimayat ang maaramid, Melissa, anak ko. Agpatangkin kayo, nanang. Bayan niyo ida, nanang. Saan nyo nga ikan? Saan ang makaadal dagita no itad yu amin adawatan da? Ang mga numabisinda mo, anak ko. Ay nawa, bayan niyo tapagnak manda, nanang. Ngamin, no ikan nyo ida, ang mga no panunutan da nga okay laang kada kayo tikas tangar aramidan da nga gastawa. Ang mga numabisinan mo, anak ko. Sa bagay, husto ka, anak ko. Basol damo laang no apay nga awan ti maisaang da. No agsaludsud ni Manong Domeng, ibagayo ana ibusan ti bagas tayo. Naskan ama ikan iti leksyon dagita asadot. Pasensya kan duming, anak ko. Ngam awan ti maipabulod mi abagas. Dito'y kami laangan ang makipangan. Ay nawaw, talaga anam ay ti kaya tiyaw? Nanang maasyan kay kadikada kami. Mabisbisin kami kin ni bakit ko. Kunak no nabsog kayo iti kaiinom yo. Ninanang may, No inasikaso yo kumatigarden yo. O, di mayat ko ma. basol ngamin ni bakit ko nanang. Ay nawaw, di nakpabasulan duming. Sikat ikanayon agumatgatang iti arak ngayon inumunta. Ay nawaw, di kay agpin na to doon. Tagpada kayo nga adda kam malina. Pagadalan nyo ti kasta na pasama. Agagad kayo. Saan aday tabisyo yo, ti in-into na rin yo. Talaga asan alang tagdananang kantatang iti bagas. Inga bakit? Sapay talaga ang mabisbisinak duming lakay. Mapantay tayo ang dananabita. Ang mga numaasyang kadata. No ay saan? Ay nawaw, di kag panunot iti negatibo bakit? Maawatan ni nanabita ti kasasahad ta. Sige bareng ikan na ta. Nanabita, pang-aasiyo ka di Pautangan na kami kumait asawak. Uray sa nga kilo lang ang bagas nana. Kunak man no nagapo kayo ay ti ayan da nanang yaw. Naggapo kami ijay. Awan tinted danana. Ay nawaw, naumada siguro kada kayo ay so akasta, di dandang tad. Pang-asiyo nana, awanan ti maisaang mi. Inton maminsan nga main, agtrabaho kayo. Nagalasakit kita, nagsinsindago kayong agasawa nga agin inom iti arak. Oo nana. Agtrabaho kami iti pangkag inton bigat kini bakit ko. Tapno adda ti maibayad mi iti bagas nga ipautang nyo kada kami. Kasta hustaw ti arak, hustaw ti bisyaw. Aggagat kayo kiday, tapno adalamutan niyo. Ay nawaw! Una ti agtrabaho, tapno adalamutem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Gumatangak man, kagawad Carlota. Anya ti umay mo gatangan, Nana Delia. Adda ka dila kong nga asukar. Gumatangak man iti 2 kilo no adda. Day talaang, Nana. Wen, Mabit lang nga ron, ta isupot ko ti asukar agat gatangan nyo, Nana. nagyamanak. Oh, adto'y ti bayad ka. Ay, wen, nadamag ko analpasan ti ipatpatakder da abalay iti abay yo, Nana. Wen, nalpasen, idi pa'y napalabas alawas. Agasawa ka no matgayam ti akin kukwa. Isumo lang ti kunada. Di manayunan man ti karo ba yo, Nana? Barang saan anauyong Kunakon kay, ti akin ko iti baro abalay iti asideg mi ti simbang po. Paya, di ka pa ilang sombra kiti silad. Parin na ho. Anyo ti sirip-sirip umitin rawa del niya. Di mo ka din nangag ti simbang pot alugan ita ilusyo lakay. Ang mga no ti baro akaro ba tayo tayo tapakit. Isuda nga agpaiso. Sumirip ka iti tawa, tapno makita mo't ita. Saanan bakit? Ang mga no makita na ta, kat palunutan na nga agsipsipot ta. Saan mo't siguro, lakay? Iiba bang takurtina ba? Kasaritam tulat ta idain to nagsapa. Sige, no kasta ti kunam, kasta ti aramidet lakay. Naimbag abigat mo. Ay, nawaw. Asino kayo? Ken-anya ti masapulyo? Ay, kwa. Siyak ni nanayo Adelia. Ti agnanaud iti asidag ti balayaw. Ada ka di masapulyo, Nana? Awan mo't kitday. Kaya't kulaang ti makiamam mo. Pasensya kayon. Ngam awan ti oras ko iti kakastabanag. Ha? Isupay kit di ti pakataktak-takak. Mala, inton sumarunulaangan. No saan ka abise, balasan ko. Nasaysaya at pay. No awanin ti bagayo, mabalinyon ti pumanaw. Asino di kinasarita mi tayo, ninita ba kay? Ti bakit akaarubat na, Berto na kay. Apay ka no. Anyo ti imbaga na ka? Kaya't nakano ti makiamam mo. Ay nawa, bigbigatan. Panagkunakad kaya't nalaang dayjay ti makikape. Sigurado tayo ta. Di mo latan pagan ano dagita karuba ba kay? Amok dayta lakay, saanen ang masapol nga ibagam. Isupay kita paggastusan ta. No umay da makikape. Di ka madanagan, lakay. Saan ko idaapastrakan? Narigatan. Amangan no agtatakaw dagayang. Kumusta nga eh? Delia ba kayo? Nakasaritam ka din. Te baro akaro ba tayo? Wan lakay, ngumkasla narigat gayam ti makipagayam kadakwadat. Apay mata na ko ng tikasta ba kayo? Madlaw, adida kaya ti makisarita. Kun saan pa'y nguungisong? Ang okay lang. Saan mo't amabalin apilitan tayo ida? Gagangay na lang siguro ba kayo? Saan daan na iruam? Wano saan? Amangan no talaga abisida. Sa bagay Saan ko ba aday tati pagsakitan tinakam mo ba kayo? Ado pa ital daw. Awan mo't kitday ti sakitin akam ko lusyo lakay. Maawatak mo't ida. Nasayaan nga ron no kasta ba kayo? Tablo saan nga isupay apang panunuta? Wan gayam, mapanak itayan ni kagawad Carlota inton madamdama lakay. Mapanak laeng makiin ni storya kan kuana. Damag ko asimbang pweden ti baro akaro ba yo, Nana Delia? Wan, idi pa'y Sabado kagawad.
Kumusta damat ngay, nana? Saan damot unay arumrumwar? Agkulkulong day ti balay da. Ay, nawaw. Di yun padas, tinakisarita kadakwada, nana. Impadas ko a kinasarita ti babae. Ngambisin samot, kun kasladi na ang muti umisem. Sanda siguro anay rom ang makikaaruba, iso akasta, nana. Nalabit akasta kagawad. Masursuro dan tulat ti makikaaruba, nana. Gagangay, takaak-akar dalaeng. Sanda pa'y anay rom. Ay, Lucio lakay, agriing kamaan, Lucio. Ay, lawaw. Lasapa pa'y mo't bakit? Apa rin ni ingnak? Dandanin malayos ti paraangan ta. Anya? Ay, dandani malayos ti paraangan ta ko nam. Huwin, Ano? Kasano ko maamalayos? Kasaan mo't anag tuto? nagkaputi na rugit adanom iti balay ti baro akaaruba ta. Anya? Tumakder ka ngaming dita, tamapan mo kitaan. Ay, narigat nga tati agdalos iti paraangan akapitpitak. Narigat amasagadan dagiti bulong. Ay, lawaw. At dapat isabali nga angot na. Naggapo iti banyo kun kusina talakay. Kitaam ket addapay tinailaok nga innapoy. Ay na, kasabsabon pay. Bayam, kasaritak to ti karuba ta bakit? Hun man lakay. Ibagam nga isimpada ti kanal, tapno saan nga aglupyas tinarugit adanom iti paraangan ta. Wala. Nagalis pa'y dahi tanong ko. Hun nga rod lakay. Saan tumot ngamin ana ikanal ana sayaat. Agraman danom nga inosarda naglaba. Aglupyas metlaengen dito'y paraangan ta. Awan sabat ti tao di tabalay da. Jak siguradaw. Awan mo't ti mangeg kung agsasaw. Timing am latan no adda ti rumwar lakay. Anya ti masapol yo, tata? Itay pa'y nga orahin kayo, Perto. Ibagaklaing kuma. Ano mabalin? Kat pakikanalyo kuma ti danom. Nga gap-gapoy ti banyo kan kusina nyo. Agraman danom ap paglablabaan nyo. Agdirdiritso ngamin iti paraangan mi. Ay na mo. Mamagantumot lang day, tata. Sapay adda ti madi nga angot na. Amoy mat. Amanula ang amitro tinagbaitan ti balay tayo, Barok. Mamaganto ka di day, tata. Kasi kami mat ano ko, Barok. Maor-ornong ti danom iti paraangan mi. Nangruna pa'y kasjay mat a klase ti daga. Nagadulakit di reklamo na, tata. Para danom lang. Saan man anarigat, nagaramig kayo iti kanal, Barok. Adda ti palami. Mabaling nga ipabulod ko. Saan? Mamaganto ko na lang arutin. Anya? Anya ti ireklamo dagita ang kaaruba, Berto lakay. Agluplupyas ka no, tinarugit adanom, anaggapo dito balay. Iti paraangan ta, bakit? Na, para danom lang. Day tangarugit. Mamaganto mo ilang. Ay nawaw, nagsimplyan abanag. Agreklamo da kasta. Amo pa'y kadagita ka, ruba bakit? Di mo latta iday kaskaso lakay. No agtuktuk da, di mo luklukatan tirwangan. Huwag bakit? Tapno saan nga isupe, pagsakitan ti ulok. Gusto day talakay. Di mo streson ti bagim iti kasta ang klase ti tao. Ha? Nareklamo da launay. Huwag bakit? Narigat nga tati ma-stressan niya. Ay na, talaga asaan ang makarig na ti kaaruba, Lucio lakay. Apay, adda manan, tinaglupyas adanom, dilya bakit? Wan, iso asaanan ang mamagaan ti paraangan, takasta ka na yun. Agdiretso iti paraangan ta tinarugit ken naangot adanaw. Di damat mapanunot, amanula nga metro tinagbaitan ti balay tayo. Ang nalaki di matikas nga ugali ta. Tabusis mo lakay. Ay, bayam, tapno manggagdamad lang bakit?
Ay, awanon. Mabalinin ang maraupan ti paraangan ta. Madasag to man nakasarita niya babae bakit? Amangan no iso ti makaawat kadata. Kasla suplada ti langana. Ang padasam lata alakay. Anya ti amuta ngay. Amangan no adda ti nagdumaan dakin nilakay na. Amangan no nalaklaka kasarita. Anya ti kunam Nana Delia? Aglup-lupyas ti danom anaggapo iti banyo ken kusina ti kaarubayo iti paraangan yo? Kasta nga road kagawad Carlota. Ay nawang, kasarita yo kumaidaan, Nana. Kinasarita ni Tatam Lucio di lalaki. Ngam awan mo ti aksyon da. Tamamagaan kanumulaang. Anya? Ay, agparikot kami. Tamaurnongan tinarugit ken naangot adanom iti paraangan may. Pitakit di pa yun Sapay kaslakli ti daga iti ayan yo, Nana. Talaga narigat ang mamagaan. Nalakalaang mo ti mangikanal. Ngam no apay akasla marigatan da. Nanayunan nga agpaiso ti kaarubayo. Ngam sakit mat gayam ti ulo yo, Nana. Ipadas man ni Tatam Lucio ti makisarita ken ninita. Amangan no iso ti makaawa. Barbara nga, Nana. Tapno saan nga isupay apagparikutan niyo kani tata. Pumasyarak to iti ayan niyo inton sa anak abisi, Nana. Saan ka kadi abisi, Ninita? Adda ka di masapol yun, Tata Lucio. Kinasaritak ni Berto alakay mo iti naminsan. Ngamawan mo tinapasamak. Si kalaang ti pangibaga. Ay nawaw, anya ti bagayo aya. Mabalin ka di, nga agaramid kayo iti kanal. Ikanal yo kumati danom, nga gap-gapo iti banyo ken kusina yo. Agraman to sa usarin yo, no kasta nga aglaba kayo, balasang ko. Aglup-lupyas ngamin ti danom iti paraangan mi. Sapay adda ti madi nga angot na. Ay natata, kas makita yo, kat maininitan mat. Mamagaan tulat ta. Anya? Mamagaan tulat ta ko na. Di yo aya makita nga aging init. Oray mamagaan, balasang ko. Masukatan to matlaang manano kwa. Kitaan nyo akit kapitpitak matlaang ti paraangan mi. Ay natata, tinapatag kat saan amalayos ti unag ti balayo. Nagadulakit din ay areklamo yo. Napudot ti ulom. Ninita ba kay? Ako yan. Ay nawaw, di mo ka dinangag tinagsaritaan mi iti kaaruba tayo. Naka-headset ba kay? Saan ko nang nag? Day tadanong manen ti reklamo da. Saan mo tamo umata kita karuba? Nakaartida la uray mo. Di da siguro maawatan ti ko na. Ama magaan to matlaang. Ti ko na jila kay itay. Adda kanupay ti angot na. Ay natural ata na usar nga rujay danom. Tas lagbir-birok dati apan ko sa talaga. Ay nano siyak ti mauma. Talaga nga aggugulo tayo. Mutoy man laang ti pala. Ay nawaw. An-anwam ti pala lakay. Sakla ang ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno saan nga aglupyas tinarugit at danom iti paraangan tabakit. Kinasaritam ka din ni Ninita. Wen, ngam awan tinagdumaan dakin lakay na. Agpadadaan na uyong bakit kinauyongan ti kasta nga aramidan da katata. Anya, Iso asakla ang ti mga ramid iti pamuspusan bakit. ay saan lakay? Amom lang arudan nga adda ti an-anayam. Kasano nga rodan bakit kat narigat kasarsarita ti karoba tayo. Agsalud-suda kan kagawad. Sigurado ang matulungan data. Naim pag-abigat yo, Nana Delia. Nay, nakaumay ka mo dito'y balay kagawad Carlota. Planok ti mapan iti ayan mo inton madamdama. Kaya't kayo laang abisitaan, Nana. Grabe matgayam ti mapaspasamak dito'y, Nana. Nakitak ti naurnong adanom iti paraangan yo. Adapay angot nan. Nauyong tumo dagiti kaaruba mi kagawad. Saan ang mabalintigas ta, Nana?
Ikanal da kumamot Narigat damot akasarsarita. Awan lat ibagada no di mamagaan tumulang. Mabiit lang. Siyak man ti makisarita kadakwada nana. Kasano no apaenda ka. Ay padasan da Mairaman ka pa ikit din. Saan aga po talalakay kan babakit kayo kat kastamat ti aramidan da. Ipaturong dakit den tinarugit adanom iti paraangan yaw. Di dala agbain amang ipaangot iti rugit da kada kayo. Ay nawaw. Saan mat siguro ang narigat ti agaramid iti kanal anya kabsat. Asino ka kumamat amang ibaga iti kasta kanyak, Siyak ni Carlota. May isa akagawad dito'y barangay tayo. Ha? Damag ko kat kinasarita da kayo datata kaninana may papaniti day tabanag. Saan mat ngamin ama kauawat dagita tao? Sana nasaya ti kasta Narugit ti danom nga aglup-lupyas iti paraangan da. Adapay angot na. Numabalin ko agaramid kayo iti kanal. Di kay mabaen amang ipapaangot iti rugit yaw iti sabali a tao. Kitain nyo kat basit lang ang tidanom kagawan. Saan a kinauyong yo ti pakpakat yo? No saan a masolusyonan day ta parikot? Ang mga no ni kapitanan ti umay dito'y balay yo. Kagawad magayam ti may itay lakay. Kagawad, Uy, Carlota tinagan na. no kasta. Nagpulong tila kay kin bakit akaro ba ta? Siguro Di ko na day jay Carlota. Kat saan ka no ati kinauyong tati ipakpakat ta? Ano saan? Ni kapitanan ti umay dito'y balay. Anya? Kasla istrikto lakay. Ay. Kagawad lang mo ta. Madingaro ti kita na kanyak itay. Panagkunakat seryoso iti imbagana. Nasken nga agaramitan iti kanal, tapno saan ani kapitan ti umay dito'y balay. Nakababain mo't no bilang laong. Tata Lucio, bumuludak man iti palayaw. Ay nawaw. An-anwam ti pala, Berto. Agarami da kiti kanal. Tapno saanin nga aglupyas tinarugit adanom iti parangan nyo, tata. Ay na, agyaman kami launay no kasta, Berto. Pasensya kayo na. San kay mga gipulong kini kapitanan? No aramidan nyo ti maiparbang. Saanin adumanon iti barangay hall ti iso. Aywan, tata. Aramidan min, ti may palbang. Agyaman ak launay. Mabitlaan garod, talag ti pala bulbulutan barok. Kamaudyanan na magaan mo't laeng ti paraangan talakay. Mabutang gayam ama ipabarangay, bakit? Naimbaglaangan tay may ni kagawad Carlota lakay. No saan, ang mga no aging gaita kat agpatangken dalata. Asino nga minti mayat ama ipabarangay nga. Sa pa medyo stricto mo't day ta kagawad. Nasaya at kit di ata nagbuteng dagiti loko lakay. Sipod na ikanal ti danom, saan mo tin nga umay da tatalusyo kin nanadelya lakay. Awanin ti mga ko reklamo da. Una, tas saanin nga aglupyas ti danom iti paraangan da, bakit? Mayatin, awanin ti paka-estresan ta lakay. Ken sigurado asanta na may pabarangay, bakit? Nakababain nga tati may pabarangay niya. Un nga rod, kasta unay tinervyos ko, idi kinasaritak day ang kagawad lakay. Kasanulaangan ngay, no ni kapitan ti kasangsango. Sapay madlaw nga istrikto dagiti opisyalis dito Isong agsingsingputan, bakit? Agsingsingputan. Sakbay ang mapasamak ti pagbutbut nganta. Delikado. Ay, wow! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agbalin kakit di kumaanasayaat kadagiti kaarubam. Tapno di kan tumaibabain iti kamaudyanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ada akong Jimmy Lakay. Ne, apa anak ka face mask ka, Merlin, bakit? Wala, tanag pabag-utak itinipon Lakay. Aw, kita man. Kita am Lakay. Ay, nako. Adumot ti binagot na bakit? May isa, dua, talo. Di mon bilangan numano. Impabagot kun ta iso ti insuggest ti dentista nakasaritak. Nadadail ka nung aminan. Saan na may remedyoan? Asano kumaasan ang madadahil tingipon mo? Kadi mo masangot agtot bras. Di ka kadimadanagan, Jimmy Lakay. Planok ti agpapustiso. Complete waklaan ti budget ko. Anya? Tapno saan anak kababain ti makikaruba. Anyan tulaangan nga ti panunutan da no makita da kastoy ti langak. Ang mga no katawaan dak. Bungal at chismosa kunadan to naking ka. Ay nawang, pumintasak to no adda pustiso. Uray puputam. Mano abulan nun asaan ka nakikaruba bakit? Nakalibda tao Lakay. Asino mati makikaaruban no kastoy ti langangay. Ay nawaw. Pagkatawa ka pa ilang dita. Makauray ka. Dandanin makumpleto ti para iti pustiso. Ngalawan ay. No mapasamak dayta, di napintasak tumanan. Mabalin kun tumanan ti makikaaruba kan agbulakbol. Depende latta Anya, depende. Kitaam ni Nana Ising. Ad pimintas idi nakapapustiso si ka. Ay nawaw. Di ka paabak mo na. Nagbalbalo sa matanda sa awam, Jimmy. Apay mo tan ako ng tikas tata. Wala. Tadyak mo tin makita nga agbulakbol, wano makikaruba. Hindi kataltalunan mo tin tipakit kita akin kwara ita. Wan ata bungalan tata. Isa makitkita yu ti kataltalunan. Tabisi ang makipurpurdiya. Tapno ata kano pagpapustiso na. Aya. Un tata. No saan ang bungal da jay, sigurado nga iso ti number 1 asuke dagiti tricycle driver tayo. Kita na makapustiso da ita tata. Ituloy naman na nasigurado, ti sigod nga aramay na. Adto, titangdan mo, Merlin. Agyaman naklunay nanapinang. Kompleto matlangan ti budget ko para iti pustiso nga arapa-apak nana. Ay, nawaw. Pustiso mo ilagay ang tikunam ngayor ornongam. Muna na, tapno saan ako nga lang akas larabik. Kita nyo tingipon ko kat one set apart nana. Kantila ang dua pares iti sangwanan tinabate. Ay, may mayat no at dati pustisaw tapno makaisam kamay. Pudno launay nana. No may paaramid ko ti pustiso, di mayat. Awanan ti lapad nana. Mabalin kon ti makikaruba no kay kayat ko. Ang makikaro ba pailang? Ba't na ibagam? Kailiw ko matantisigod nga aramidak nana. Kailiw ko ti agbulakbol kan makiindistorya kadagiti kukumarek. Agpailiak ita, Jimmy. Ay nawaw. Apay, Jaylee, bakit? Nakumpleto kon ti kwarta para iti pustisok lakay. Ano kasta? Mabalinan nga agpapustiso ka.
Katwan Gumatang kanto mga ro diti abastuta bakit? Tapno tipi diti plete. Irwar mo nga rodan ti kwarta may gatang Di mo liplipatan ti bugo nga. Buwan ka day. Ti sigod na paggatangan ta, ti paggatangam. Diyak kaya ti daduma, Bran. Wan. Itamot lang ha. Noon niya ti awan iti kusina, ta iso ti gatangam. Bakit? Ay nawaw, ano tinarabig mo iti buhok mo dyan na anak ko? Kulot mo tayo. Unat mo ti sigod ang buhok mo. Impakulot ko, tatang. Anya ti makunayo. Bagay ko kaditi kulot. Ah, way. Magbagay mo lang una anak ko. Agyaman nak, tatang. Ako rin ka. Nagpa-braces ka pa isamag. Kunak ano saan nyo amadlaw, tatang. Talagang asinsado anak ko. Kasta talaga, no kaya tayo ti pumintas, tatang. Nasken a mayornungan. Saan adakas ti agpapintas? Lakit di, saan anagapo iti utang. Sa bagay. Gusto ka anak ko. Itaham lang agurnong ka. Tapno makaasawa ka magtang. Kunak lakit din no asino ti masabat ko anak ka face mask. Si kamat gayam Mari Marlene. Sa dino tinagapuam. Dita sentro. Adalaang inlakad ko. Ah, okay. Anya tinapasamak iti buok mo. Apay akulot matan. Yung pakulot mon saman. Tay sumad ti kayat ko. Nay, naaladan matan tingipan mo. Braces day ta, Mari. Agraraman na talaga. Bagay ko saan ka di? Agin pipintas ti agraraman. Anya ti ko na, Mari. Ay, awan mare. Agpatuloy ako, tanay. Nadagsan ti ginatang ko nga bastume. Ayan nga, iti pustiso nga imparamid mo, Merline. Jakpay na ala, nana. Ikonam kanya katiso ti gagaram. Aguray akpay iti makalawas, nana. Kahit manungay ti pinayadam. Dakkel mat, nana. Saan basta-basta? Mapan 10,000. Ay nawaw, nanginamot ah. Wan ta mano ang ipon, kan nginginaan ka no, ti materyales nga aramaten da. Ay kumaya nga rod, ano kasta? San asayang ti kwarta, numayat mo ti quality na. Kastamat lang ti kunak, nana. Ay, amuyo ka day, nana. Nasalaw ko ni Jana di tadalan itay. Kahit, Impakulot na kit, ti unat abuok na. Saan mat anay bagay ti kulot kan kwa na takas jay matirupa na. Agraraman na talaga, nana. ay nawaw, bayam ano isubot ti kayat na. Saan pa'y anaarabit ti pustisaw, ngam rinugyam manang ti agmaritais, kasano nga tangay no nakapustiso kan, kas iti sigod siguro manang. Ibagbagak laang mat ti opinyon ko, nana. Umayak man, Nana Pinang. Nay, si kamagayam dyan ha, anya ti masapul mau. Umay ko bayadan ti kwarta binulod ni tatang kan ka, Nana. Ay nawaw, at damo lang ti pagbayad ko iti utang ka. Pasensya kayon no nabayagan, Nana. Ay nawaw, okay lang. Tinapatag kat nabayadan nun ni tatang mau. Ni, ming-ming-mingan nyo matibuok ko, Nana. Ay, day tagayam ti bagbagan ni Merlin idi na minsan nga impakulot mo. Uray saan mo matabagay. Anya ti kunam, Nana? Anya ti imbaga day ta Merlin? Ay sus, lawan ka. Oh, apay an napauli mo kayo, Nana. Ay kwa. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Bagay mula unay ti kulot abuok mau. Ay nawaw, mayatisam mo ita, bakit? At dalang ti pustiso nga. Ay na. Mapanak iti ayan damari tiling lakay. Anya? Mayatan.
Nakapusti sumatlaang ang taon. Mabalin manan ti makikaaruba. Nalpasan ti lib ko, lakay. Bao na yun ti kasta bakit? Apay, kontra ka manan si ka Jimmy. Inton kon, addaman ti makaapam dita ah. No bilang mantadda, nakasaganak man. Nakapustiso ka lang. Timangsit ka man ay. Merlin, magayam ti limabas dyan, anak ko. Inaldaw mo't na lumabas iti paraan. O sa dino nga tati papapanan na. Sa dino kumapay nga iti ayan ti kumari na atatang. Siguro, nalpasin ti bustiso ngayong paramid na. Isumit lagayam anabayag asaan anak ikaaruba. Bungal gayam. Isumot ti ko na nila kayo na yun. Nabayagan na yay. Hindi pala napalama sa bulan. Iso anak ka face mask, idi na minsan anasalaw ko di tadalang. Kita, ang mga numaylawan ka amang uyaw dya tawa. Ay natatang saan ko nga ugali ti manguyaw iti padak ka tao. Palpalagi pang galang, anak ko. Tapos ang kamaylawan marag. Pang self-defense ko lang no bilang laang tatang. Self-defense. Una, dadanangag ko ngagraramanak ka no, gapo iti panagpakulot ko iti buko. And panang pabrace ko kadagiti ngipon ko. Agraman day takit bibiyangan day ta Merlin. Limulat rin ka, so anak ko. Apan tumanin ti pagturungan na data. Depende atatang. Pinakawan ko iti, uray grabe ti panang dildilaw na kanya. Ngam no ulitin naman ng ita ay lumabanak matan tatang. Narigat ti agul uli maklaan. Kasjay ayamat ti napintas nana. Napintas mo ni Jana. No napintas ni Jana, di nakaasawa kumamatan nana. Ay na, saan anasaya at ikasta pa nagsasao, Merline. Di mo matpiman personalan agi tao. Nasaki nga tatikas ka ngay bagbagam. Uray saan asyak ni Jana kat masaktanak lata. Ay nawaw, day tati ko nada aril tok nana. No napintas ko maday jay at Jana, di atidog ko matipila dagiti agdat-daton kun kwa na jay balayda. Ngam awam makita. Kunakon ka, sikat ti akin boses iti mangmangag ko. Nay, anya ti aramidam dito yung waiting shed, Jana. Ay, umuna akong nga agawad, Merline. Jana, jak kaya ti mairaman. Amuyo mo't abakatan na tao. Ulitam man ti imbagam itay, Merlin. Na, itikas di akin napig sa ti boses ko, de mo nangag. Jak magustuhan ti kasta pa nagsasoma. Nagsakit itirik na. Pudno umag. Kunada napintas ka, ngam aging gaita, saan ka pa'y matanak asawa? For your information, ado, dagiti agdat-daton kanya. Nupudno ti bagbagam, apay nga rod nga aging gaita kat single kalatta. Gaputada ti pustisom, timurad ka manan nga agsao akas na. Anya ti kuna? Gaputada ti pustisom, timmangsit ka manan. Ha? Agraman personal abiyag ko, kat pakibibiyangam. Maan ano aya, no jakpay kayat ti makiasawa. Di mo kayat? Ngunaw awan ti mayat. Uyaw, kan chismis pa mo. Oh, kita am tapos tisom, banking matan. Anya ti kuna? Anday ko, abay nagkabil ka nga eh. Dayto'y matiparakan ka. Awan ti babain mo amang ibaga-abang ti pustiso. Ipungot ka man laangan. Anday ko, puno man. Gapo iti kauuyaw kan kamamarites mo. Awanan, nagsurenderan ti pustisom. Dayto'y matiparakan ka. Agora ka, pustiso. Kurang pa'y dayta. Tingin na ka, pustiso. Gandak mo matan. Nakita na ito. Namublaan. Ne, di ka matan makaisang bakit? Awanan lakay.
Ano kawan eh? Si Pustisok. Ay, nawaw. Nan-ano ka? Nan-ano ti pustiso? Inbadak na ijay adyana lakay. Ah. Kasi ano pasamak na ito? Apay, inikat mo? Mapan ka iti ayanda. Ibaga masukatan na ti Pustiso ka dinadaal na. Sukatan na ti Pustiso ka kunana abangking. Anya ti umay mo ibaga manong Jimmy. Maya, dati na pati kapag saritaan ta. Dinadaal mo ka no, ti pustiso ni bakit ko? Imbadak mo ka no? Incomplete siguro ti istoryana ken ka manong. Ah, anyat pudno, ano pasama kaya? Diyak ngamin nagustuhan ti bagbaga na nga aging pipintasak ngam awan ti mayat amang ikalay sa kanyak. Isuan na ibagak mo at abangking ti pustiso na. Idi kuan nagkinabil kami. Gapo iti tensyon, di na siguro nadlaw anak nagtipustiso na. Isuan na ibadat ko mata, ha? Saan ko ngayong gagara day jay manong? Ay, nawaw. Ti addalaang mat iti panunot ko ide, kat ti makabalas kan kwa na. Ano kasta? At damag ang basol na. Nadalos ti istorya na. Apay, mga kami ngayon badak mo ti pustiso ni Merlin, anak. Saan ko ngayong gagara, tatang? Ay, kasi mo diya tao ah. Imbagampay kami na bangking ti pustiso na. Pudno abangking ti pustiso na, tatang. Uyaw tuma amin nga uyaw. Isu siguro anabangking ti pustiso na, tasao asao. Isu may laang ti imo na anang kabil kanyak. Bimalasak laang. Makigugwa ka lang ni ti gastos na. Ah? Basol lamot laang ah. No apay anadadaol ti pustiso na. Itaan niya ko maaga po, nga aggastusa. Ang dami lang at ibasol mo. Tapi natula mo niya tao, anak. Self-defense lang tinaramid ko, tatang. Idi pa'y nga agul uli makak. May mayat matlaang no awan ti pustiso na. Tapno sardengan na ti kinamanaguyaw na. Ken kinachismosa na. Anya? Timang sit idinaadan iti pustiso. Tamakita no maaramid na pa'y timang dilaw. Wen no makimarites ita taawanan ti pustiso na. Anya nga iti kuna ni Jana lakay. Sukatan na ka no, ti Pustiso? Di mo naman ang masukatan pa'y dahil ta pustiso bakit? Ay nawaw, nagngina ti Pustiso ka pinirdi na. Siga magamti ng irugi ti apa. Kumkonforme kami ti sausawang mo ka no. Siyak man no saan? Saan lata may parbang tikas dyan nga inaramid na? San nakanumay ngayong gagara bakit? Uray pay, naigagara naman no saan? Rumbang laang asuktan na, tadinadaol na kat nga ron. Kita man tinapasamak, agrup-rupa ka di pa'y apustiso day ta? At dami lang ti basol mo bakit? Apay ngamin ang makipinungot ka. Naimbag ko nagsardeng kay dinariknam anak nagtipustisom. Saan ang mabalin lakay? Pag nakmam deta napasama kenggan, taintong sumaruno, di mon ulitin tinaramid mo. Mano alawas nga inurnong ko ti kwarta pinagpapustisok. Kasano akma nga itan? Ay kagurnong ka ba na? Ngamin, oray mapan ka iti ayan ni Kapitan. Sigurado asan na kamutla nga matulungan, tadamat ti kamalim. Biyag tumot ti sabala tao ti uyawam, kindildilawam bakit? Nay, nalipat ang samot nga insuot ti pustiso, Merlin. Awanan ti Pustisok nana. Ay nawaw, kano adamot idi kalman, idi nagis istoryata iji waiting side. Nagpinungot kami ko ni Jana nana. Jaking pagarup amat nagtipustisok. Anya? Nadlaw ko langan anat nagidimbadak ni Jana. Ay na, puaya. Dahil ta ang iwa mo nga may ti parikaw. Kung kumpurme ti di mo ibagbaga. Makitam day ta. Awan pa'y makabulan nga inusar mo ti pustisaw ngam nadadaal mo taon. Awanan na. Agurnungak manan. Another pustiso manan nana. Husto nga minun ti uyaw kas kada chismes. Agbalin ka sensitibo.
Sakbay amang ibalikas ka iti dakas. Panunutom pa'y ti epekto na iti padam ataaw. Tapno saan da nga agbaling nga agresibo a bumalasken ka. Ay, wow! Annadam dagiti balbalikas mo, tapno di mo mapasaktan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Naibus matgaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, sana mabalin? Diyak matil mon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rin ti maramidan nga no talagang awan bakit. Amukon, mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakita kat nga do ti bunga ti papaya na lakay. Ang mga urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit. Saan kumot adawatan amin? Basit laeng no kwa. Ay ka, padasa matimapan. No, ikan na ka. Mano a papaya ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaeng mare. Kano mabalin ako, nayo na mon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga Mare. Ay, aguray ka mare. Mulam ka di pa, dagita pitsay. Ay nawaw, mulak Mare. Alangan mat nga may nagmula ti kaaruba iti arubayan me. Ah, saan nakastat ikayat ko asawin mare. Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka Mari Annabel. Ay, uwan man mare, mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon Mare. Adda aya ti imulak adi mo naramanan. Ah, si kakit di mat mare, di ka maangaw. Agasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya anak ko. Okay lang tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya, Mahilig a dumawat day ta ako Mare. Iso nga ita, ilistak mo tatang. at dapat ting kargam apresyo, anak ko. At dapay petsa na atatang. Tapno ammo, no kaano ken manuti balor dagiti daw-dawaten day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumawdawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan tatang. At dati planok ita. Nagadumot tun tamarunggayan nyawid mo, Annabel, bakit? Una, at dapay pekchay kan papaya anayon na lakay. Maria Joseph, panglakon samot ng tinalam bakit? Tiko na ni Marison niya, kat mga laaklat ta kano iti arubayan da. Di na nga laak mata talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Ang mga no inapit mo mateng. Ay nawaw, saan mo't alakay? Uray kas-kasanaw, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ang tiriri. Iti anya ko maaga pong agriri day dya Marison niya ngay. Kat isumati nangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaammo no mano ti alaag. Iso nga alis to kamay. Ila ko bagaya man ti mulam apit chay sonya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako na nakuring?
Ay nawaw, manmanulang mga minan ti makita kiti arubayan yaw. Manmano ata inibos ni Mari Annabel, nana. Anya, Ay na, mahilig dumawat day ta ako, Mari. kadayon mo siguro ka ikan iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin, adaw-dawatin na kanya. No kasta, singiram daw. Saan, nana? Ingay sili kan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw, nagpartakan na naibos lakay. Wan ata na usarmay. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sigakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan angam nakababainan bakit? Kanain mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para sili kan laso na laang. Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit kababain? Dumawatak man iti sili kan laso na Marison niya. Sagmano ang kilo ti kasapula, Mare. Ay, basit laang Mare. Mga lakalaang di ta, Mare. Inayadam lang tamangan numakadadaal ka pa Sige, tamang alaklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan Marison niya. Ada inalak kapag hikargaak. Anya? Ada inalak adwa a plastik Mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay maysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na Marison niya? Ay, iti ko na. Nagasang ti sili ang mulak, Mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Nay. Inruarong matman ang talista. Annabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na sipod insar dang ko ti sari-sari store ko. Di damat malagi ti agbayad. Singiram ngamin ida May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandado mapay. Ay, ipanas mo na tatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wala, no amuda ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wan isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijelaod. Hanggang di ka makiap-apa. Agsingir ka na sayaat. Tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tano dagita nakautang pailaang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngalaw, wanay. Sigamot din ti makaam mo. Among na niya tararamide manabe. Saan mo siguro masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay, nya ti masapul mau Annabel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak na kureng. Ada ka di saan ko nabayadan? Ada pa'y balance mo, nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang, nana. Sige, bayada ko. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay, wan gayam. Ada ka din isaling di tabalay da, nana? Madama ti trabaho. Malumpay siguro ti panagawid na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na, nana. Agsublikan tulatan din ton malam, Annabel. Sigurado nga da ibayad na at akasuswildo na lang, hindi kalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayan mo, Sonya? Saan mat, nana kureng? Apay ang nasaludsud yo? Wala, tanapan ni Jabalay di na minsan. Agsinger iti utang.
Dasapay ka no mautang mo kan kwa na. At dapay nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sonya anak ko. Busy, iso ang nabayag asaan ng imay tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Nasayat mo't kiti ano kasta anak ko. Tapno makaangas mo't nagiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dahi nga Annabel. Dawaton na amin ang makita na. Oh, agkape ka, Mari Annabel. Agyaman ak, Marison niya. Ayun gayam, itad kun to'y bayad ti utang ko, Mare. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang matiyaw awat mo kanyak, Mare. When tagidad do mga utang ko, nabayadan nun, Mare. Ay di ka kasta, Mare. Awan ti malagip po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak dahito, Mare. Kita ang tapno mo. Ay nawang. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Wan, listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, Mare. At datipet sa kun presyo dita. Kita tulak na. Ay nawaw. Fully paid ako, Mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit di ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos, tapno malpas ti saritaan, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Saan mat amabalin at imulak tinamnama, Mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abono, Mare? No kayat mo agad mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan, tapno uray saan kon nga itod to'y 20. Mga laka iti 20 piraso, tapno awan ti maibagam kanyak, Mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At ni Annabel itiruar sonya anak ko. Apay kanupay laang tatang. Kuna laki di ano pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag kumati amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day tatao. Saan mat amabalin alibre dagiti natang nga umay na daw dawatan tatang. Rumwar ka laagan, anak. Agsarita kayo banan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan me. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan at talaga ti baba inday di ason niya. Narabyanak pa ikit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad bakit? Agasam ngay, tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kenkwana. Matlagayam. Anya pa ilan ti pagpungpung tutam. Awan matikas di asaritaan mi lakay. Adama piman ti punto ni kumarem bakit? Awan ti libre itapan hawan. Di na lang kaya ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day di kumare. Kasi ka, agdatawat ka man. Napusukol mo teropam amapan dumaw dawat iti mula ti sabali a tao. Gusto lang, tinaramid ni Marisol niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Gusto lang tinapanuno ti kumarem. At least, awan mo ti utang mo anatang kinkwana. E di quits kayo bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal may sa. Ma-stress at talaga iti ugali day di ason niya, nana ko rin. Apay ay na Annabel. Kasano? Ti kano natang adinaw dawat ko kenkwana ti bayad ti utang na kanyak nana. Ay mayat ano kasta? Mayat. Saan ang mabalin ti kas dyan nana ko rin? Awan ba't ti kasta saritaan me? Ado mga minpiman ti daw dawatem kadakwada Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga tati natang ita. Wanang ti panudutem laangan kit quits kayaw. Awanan ti utang mau anateng kenkwana. Awan mo ti utang nakin ka.
Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman, ti pagbalin ng dagitin natin, no ilako na. Kasano ngayon day talakay? Amangan no aramidan dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no ikwits damat aminan. Sigano, dapat ito duma ang nagdawatam. Yak pa yun malagi. Dahita nga main, bakit? Agdadawat ka. Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una, ang tidawat niya. Bakit? Sagpaminsan lang nga. Sa nakanayunan. Ta siyempre, maumad ang magpiman. Imbes nga dati lako da, awan na tadawatan mo tayo. No si nga taman nga, itaday ti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat itilakom. Ay, saan alakay? Malugi ak no kasta ti aramida. Lagaya. Kastamad, tirik na dagiti tao, pagdawdawatan ba kay? Sigurado ang mabain dalaang amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan da amang tag, no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat. Anya laang timabati kadakwada. Banog laang. Nawatam? Oh, nakasapsapa kamat nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam apekchay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom kunak tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanan, Mare? Nakababain mo't no dawatak. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mari Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan Amare, no kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayo dayjay. Tinapatag at nakaamiris kan. Narigat ngamin, no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanan ati mabati kada kami. Awanan ti mabati nga ila kumi. Wen, Mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.